Predrag Maroš, član veća Gradske opštine Surčin, kod nas ovoga jutra u gostima. Dobro jutro, hvala vam što ste tu. I evo, odmah da se nekako fokusiramo na današnji dan i datum, 22. oktobar, veliki dan za Surčin. Pa da, današnji dan je naš Surčin oslobođen u Drugom svjetskom ratu, znači danas proslavljamo 76. godišnjicu. Prvi put za 76 godina u ovakvom nekom skraćenom formatu, gdje će biti svega 10 polagača venaca, što je nama mnogo krivo, naročito našim mališanima iz obe osnovne škole Vuk Karadžić i 22. oktobar, zato što neće moći da prezentuju svoj program povodom dana oslobođenja na taj način kao što su navikli. Prethodnih godina za svaki, znači 22. oktobar, mi smo imali stvarno veliki broj ljudi, kao što vidite na pokrivalici, što od vojske, što od lokalnih civilnih društava koje se bave obeležavanjem bitnih datuma, onda raznih udruženja, Subnora, gde smo imali stvarno goste iz ostalih opština beogradskih, ne samo iz beogradskih i sremskih. Sam kao Surčin, on je stvarno dao veliki doprinos u borbi protiv Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan jesmo oslobođeni, ali naša sva sela su bilo oslobođena kad je ceo Beograd, tako da stvarno se i radujemo današnjem prazniku. Ipak jedna osnovna škola nam nosi ime po današnjem danu, tako da prvo tim djecima čestitam dan škole i direktoru također. Ali Kulturni centar je priredio prigodan program u skladu sa epidemijskim merama, znači dozvoljeno da budu samo 10 polagača na bezbednoj udaljenosti, tako da bi zamolio naše sugrađane koji stvarno su navikli da dođu na današnji dan da poštuju mere i ako se već nađu u tom prilikom u danas časova na centru, da drže socijalnu distancu, da može sve da prođe najbezbednije po nas i naše zdravlje. Da, moraju se poštovati sve mere zaista vlade i kriznog štaba i evo, upravo i mi se pridružujemo apelima ili molbama građanima da... Ovo možemo zajedno sami da pobedimo. Ovo možemo zajedno sami, imali smo priliku vi i ja konkretno da se srećemo kada smo bili u onom prvom piku i da vidimo koliko je tu i energije i snage ostavljeno, nadamo se da za tim neće biti potrebe. I mi se iskreno nadamo, ali ne da je Bože nečega, mlada je volonterska ekipa i se Surčina je stvarno da odradi ceo teren, tako da tu smo. Raspisan je javni poziv za dodelu rotacionih svetala za traktore i poljoprivredne mašine. To je, taj segment je jako važan kada govorimo o bezbednosti. Nažalost, evo sad beležili smo nemile događaje upravo. Upravo iz tih razloga Surčin je pre svega jedna poljoprivredna opština i stvarno imamo preko 1270 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, što sa sam broj za grad Beograd svrstava se u vrh u samom gradu. Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa gradskom opštinom Surčin raspisala tender. Trenutno se svaki dan prijavljuje do nekih 10-ak ljudi. Konkurs traje do 1. novembra, tako da poljoprivrednicima je samo potrebna lična karta i potvrda o aktivnom gazdinstvu koju vade u trezoru. Ostalu prijavu će popuniti ili na sajtu opštine ili u ličnom na pisarnici, gdje će naše kolege stvarno iz opštine to odraditi za njih. Jer uglavnom nosioci poljoprivrednih gazdinstva su starije osobe kojima čim čuju da imaju neku papirologiju veću, odmah odustaju, tako da naša je molba da ne odustanu od punjavanja zahteva. Ovo je nešto što im je neophodno, da. Znači, pre svega sad ide sezona i oranja, samim tim oni izlaze mnogo rano, znači već u, da kažemo, zoru, ali i pre zore na mrake. Svetlosna signalizacija, mi nemamo tu kulturu u poljoprivredi svetlosne signalizacije, tako da gradska opština Surčin će stvarno i u narednom periodu, ne samo sad, se truditi da izdvoja što veće sredstva za obeležavanje poljoprivrednika, također i za bolji rad sa poljoprivrednicima. Za bolju komunikaciju, pretpostavljam, da. Također, kada govorimo o toj bezbednosti u saobraćaju, ovo je period kada su guste magle i mnogo i traktora na putevima, to je također problem i za same vozače traktora, ali i za sve učesnike u saobraćaju. Uglavnom, sva sreće da naši traktoristi imaju tu kulturu da prilikom izlaska na glavni put skinu blato sa puta i da ne ostane nam blatnjene kolovoze koji su gori od leda tokom u ovom sad periodu magle kada porosi asfalt. Tako i još jednom mi se zahvaljujemo zbog toga. A što se same poljoprivrede tiče, mi smo generalno na teritoriji opštine i zadovoljni. Vidimo po nekim komentarima naših poljoprivrednika da su imali dobre prinose, tako da im ovim putem čestitamo i naravno bolju godinu. Da, i želimo im još bolju godinu.
Mi sad ne znamo nikako da zaboravimo na onaj segment žitelja, to su socijalno ugrožene porodice i tu su sad mnogobrojne akcije koje se pokreću, konkretno kada je slučajno u pitanju šta vi radite na tom planu. Mi smo sad zadnje što smo radili, to je bio interni konkurs za interno raseljena lica sa Kosova i Metohije. Znači, podelili smo preko 40 paketa hrane socijalno ugroženim porodicama sa naše opštine koji imaju prebivalište kod nas. Pre svega, vodili smo se time da nijednu porodicu ne preskoči. Da, ne zapostavite, da, ne zaboravite. Znači, to nisu pre svega neki mali paketi, znači to su paketi za porodice s kojom oni generalno mogu da prežive i do mesec dana. Mi ćemo se truditi u narednom periodu, sad koliko nam budžet ovaj manji bude dozvoljavao da se stvarno što više njima posvetimo, jer stvarno ako ne mislimo o našim najugroženijima, neće nam ni opština toliko napredovati koliko bismo mi želeli. Da, kada govorite, vi ćete se pobrinuti, tu govorite o budžetu opština, opet sa druge strane možda ne bi bilo loše da neki uspešni Surčinci jednu dobru saradnju sa njima osmisliti. Sjećaš ne samo u koroni, i ranije, i ulici otvornog srca i sve, kao zajednica funkcionišemo stvarno, mogu drugi beogradske opštine da se ugledaju na nas. Sa njima imamo dobru komunikaciju i uvek nam izlaze u susret za sve naše ideje, kao i što mi njima izlazimo za njihove potrebe i tako da i njima isto se zahvaljujem. Predraže, ono što je također važno i možda nego sigurno na prvom mjestu jer su najmlađi i treba voditi računa o njima i sad i negda opet postoji ta motivacija i želja da što više mladih ljudi postanu roditelji. Tako da postoje paketići i za bebe. Da, to je pre svega opština Surčin, to nije obaveza nego zadovoljstvo. Pa pretpostavljam da je tako. Opština sa najvećim prirodnim priraštajem, samo od 2019. godine smo podelili u decembru mesecu 350 paketa paketa pomoći porodiljama za njihovu decu. Također ono smo se nastavili sa tim za podelu autoselišta. Konkurs traje... To je važno, tu sad opet se rađemo na tu bezbednost u saobraćaju. Neki naš projekat sa Agencijom za borbu za bezbednost saobraćaja, gde nama konkurs traje tokom cele godine, znači roditeljima je bukvalno, kad im se god rodi dete, dobit će automatski paket pomoći i sedište. Sedište se koriste nekih, ajde kažemo, 16 meseci do 8 godine. Znači, to je pre svega dobra investicija za porodicu, da im se skraćuje taj trošak, a pre svega je vrlo bezbedno. Tako da... Neophodno sada, kada govorimo o vožnju dece u automobile. Nama taj konkurs traje tokom cele godine, tako da, dragi roditelji, opština će se pobrinuti za sedište i za pakete, a... Tu ste, vi su utisak nekako opština koja je otvorena i koja nema problem i sa tim da nekako svi oni koji imaju određenu vrstu problema ili potrebu da vam se obrate ili nekog pitanja, to mogu da učine da zakucaju na vrata putem maila. I dole infoslužbe, sada smo otvorili i uslužni centar na mjestu gde je bio pre restoran teatar, gde smo spustili sva odeljenja vezano za poslove građana. Negde nam je cilj, kao i samom predsjedniku Stefanu Šuši, da naše odeljenja u opštini budu što pristupačnija građanima. Tako da trudit ćemo se sad u ovom mandatu da stvarno... Komunikacija, to je najbitnija. U suštini, vi ste tu zbog građana. Vi ste tu zbog građana. Hvala vam veliko na vremenu koje ste odvojili za gledalce Studija B i evo, pretpostavljam da sad već odmah posle ovog gostovanja odlazite na obeležavanje današnjeg značajnog dana. 22. oktobar je veliki dan za Surčin. Ovoga dana je Surčin oslobođen u Drugom svetskom ratu. Kada govorimo o manifestacijama, neće biti kao prethodnih godina, razlog već dobro poznat, ali će biti organizovan u kulturnom centru jedan skup mnogo manjeg broja ljudi. Mi vas molimo da ispoštujete sva pravila ukoliko ste zainteresovani na isti skup da odete i ja se pridružujem čestitkama svima onima koji su u školi 22. oktobar u Surčinu. Hvala na vremenu koje ste odvojili za nas ovoga jutra. Kratka pauza, potom nastavljamo razgovor.